tun truma rongbol na chanchin kan ngai thlak tur chu damwanga hlimti India rama Shiva chanchin ani Shiva chu India rama an pi pute pathian tele pathian nu te hne na chi atong trai thina chu bak ti ngai na dangpo a hre chuang lo afanu puitling to RT in pathian dang Isua anti ring tura thutluk na asiam tum chuan ani hian makati hle maya Shiva hi chuan pathian thar chungchang chu aring hlal deuh tlat thung ani ma se afanu RT Isua hne na tong traya anuna danglam na duom zok lo thleng a hmuin a eng hel talo chuti chungin ani ero chu pathian tele pathian nu te hne na chia ala tong trai zui zel thowa ani hi kum upalam ni to in pathian thar han nei vel chu a tul na reng a shelo ani chuta Shiva chu in chunga atlua afanu chuan rang takin damdoi in apan puya nitam vak lo nuwa in lama enkol turin a hon puya phone manga a thian te abiak na atang chuan ama Shiva lo hri se le theinan an lo tong trai sak ani ti a lo hre thei ta hlau mai ani thlathum nuwa Shiva chu alo dam thafel le ta a ama pathian tele pathian nu te hne na atong trai zui zel thowa chuta che sual na dang atok le a hemetrum hi chuan hospitala ni som panga lai a oma anak ru te atli awangin doctor chuan bed rest nei mi aturin alo rona ina alo hon le nu chuan a hrisel na atla niam da zela afanu RT point a hlo thon pui deuh awangin 7-day Adventist Lifestyle Center lama a hruaya chuta Adventist doctor enkol na hnuaya Shiva chu tlemin alo zi om chho hreta chuta Shiva enkol tu tlangwal chu Mark ani Shiva po Maka chunga alom thiam hle a enkol dana adim doi thiamin ngil anei hle renga ama zara chuan Shiva chuan Isua mangai na lo hre thiam tranin Maka zara Isua mel amuta ani bermai chu centera thali om chung chuan sabat ni hian Shiva chu ain khom ve ji thina Isua chanchin hriat bel zelin sabat hutak po alo hre ta boka ei tur tha ei poimo na te po aman thiam ve ta zel bok ani ni khat chu mi khwalin thu a hril chuan Shiva thinlung a khoi hle maya a thinlung Isua hne na hlan chak na riau anei ta ani ma se van doi thlak takin chung ko boina thil wangin Shiva chuan tharau lam thil angai to zui thei mai lova Isua hne na thinlung hlan a chak na po a bodua ka a hrisel na po in a tor le ta hle mai ani Adventist doctor le ma ka tran puina zara Shiva hrisel na chuan ma alo son le ta ani chuta chi chuan Shiva chuan thil om zia aman thiam ta Isua hnen lam a hoi sana piangin a hrisel na atla niama mani kong azo apiangin che sual le harsat na atok thin ti ain hreta ani mani kong zo a kalto lo turin Isuan adu sak ti hriat na anaya ama bula omreng turin akouti in hriat na anei boka Shiva chuan athinlung Isua hne na hlan ngal turin thutluk na asiam ta ani afano chukovin naktu ka kathi ma in voin hian Isua chu keima mimal chandam tuwa pomngal thazokin ka hria ti in ashila ache chual masak atanga thlasom na chia Shiva chuan athinlung chu Isua hne na ahlan tange nge a anun hlui sual chu simna tuya tlen fai alonita ani kumsom sari priat mi ni to ma se India ramlui pakhat atanga alo tho chuak le chu Christopher thar alonita ani tuna hian Shiva chu pathian tele pathian nu te hne na atong trai talova van pathian nung hne na chia atong trai ta zok ani chuan Isuan meizuk sim turte thingpui in bansan turin min tran puya tuna chuan karil ru anuamin ka taksa po a hrisel zok boka nitin trumthum ka tong trai ta thrin ani ti ina soi Isuan tun thlenga aladam tirawangin lom thu asoyani heti hian ala soi zoma ka fanu in kha lifestyle center a min hruaya wang khan Isua chunga kalom mani chuti nilo sela chuan Isua hriat na ka nei lovanga keima mimal chandam tuwa po kapum kher lovang ti in sabah school rongbol na tho lomte
phal taka in tho thin zara India le khovel pumpuyami ten isua mangai na an ria thei pha awangin lom thu kan soya India ram hun sang sang le Nepal rama project sang sang te ti puitlin nan ka lea thartin sabat tholom phal taka in tho do na wang po in lom thu kan soilok ani khati zong kha tun tuma rongbol chanchin kan ngai thlak thei chu ani